Garama ya githomo ndikoragwo iri huthu kuri mundu urenda guthoma no agakorwo atari no uhoti muiganu wa kwirihira bithi. Ayubu Mureti ni Murutwo wa kirathi gia form 3 thukuru-ini wa Gatia Imenti South kaunti-ini ya Meru, norio muturire wake ukoretwo na moritũ matiganite kumana na mathina family-ini yake kuria we ni wa keri hari ciana 8. Mureti akoretwo akihura kagoto kwa ihinda kuria arutaga mahiga irima-ini riri riiyũire mai na agacoka kwendia kagoto kau na bei ya thi niguo kuona bithi ya githomo giake na riria kagaguria agakorwo akiruta wira wa cibarua itiganite. Kuna siku zingine uanga kagoto ainunuri yangu kazi za mvua hivi ama kazi za mvua hivi uanga ainunuri yangu. Alafu mara nyingine naenda natoka nafukushwa shule narudi nyumbani naanza sasa kuasu. Na Riri arutwo aingi mari rutha Mureti gukorwo agithie na mbere na kuhura kagoto kuona ino noyo njira iria akoretwo akihota kunyitirira family yake nayo na oho agakorwo akihota kwirihira thukuru tondu ndonaga basari ta uria aratariria. Nilikuwa nang'oa hii shimo, jiwe ilikuwa hapa kubwa sana. Wakati nilienda kuomba usaidizi nikakosa, nikaandika ambasari haikurundi, nikajaribu na mbinu zote kusaidika, lakini hakuna hata mmoja alijitolea ili kunisaidia. Muturire wa Mureti na family yao warituhire kuma ithia huruka mwaka-ini wa 2016 thutha wa kuragwo ni andu matoikaine akiuma wira. Mureti akoretwo agitungana na moritũ maingi ta kugurara wira-ini uyu no kumana na wendi wake wa mathomo akehe hinya wa guthii na mbere na agetungumania makiria. Kuna kuanga na kuumia kwa sababu kama saa hii nimekatwa mkono. Hii mkono nimekatwa saa hizi na si mkono tu hata miguu wanga na katakatwa na mawe lakini navumilia. Benjamin Munene uria ni muru wa nyina na Mureti atigire mathomo make thutha wa ithe gukua na kuria riu arutaga wira wa kuihuria ngari guku akiuga we ndahotete guteithiriria muru wa nyina. Hakuna mtu akona njia ya kujisaidia. Sisi tunasaftia kivyetu. Family ya Mureti ni moigite ni mwanake mwathiki na mwirutiri na korono ni UTEITHIO no akorwo ari kiguni family-ini yao. Huwa anasoma na bidii zaidi na tabu zaidi. Kijana mimi nampatia ni kali sana, maana pengine alienda akafunzwa shule akakuja akapika mawe akaenda na hii mambo ya barua akapata akarundi. Na mimi sina uwezo hata kidogo, mimi nafurahi hiyo kijana akisoma. Ona thengia ya moritũ maya mothe Mureti ari na mwihoko wa muturire wake kwagirira guku akihoya andu a wendi mwega kumuteithiriria. Mimi ningeomba kama usaidizi ungepatikana sana sana masomoni kwa sababu hii mateso nimeteseka sana. Ukoragwo ri wendi wa mundu wothe gukinyanira na kwigwatira kiria mundu erireirio muturire-ini wake. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Mwirore.